muri Kristo Yesu. Imana ikomeze kubishimira muri uyu mwanya. Ndashima Imana ko nongeye kubona kano kanya kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana. Ndaza kuganira ijambo ry'Imana riri muri Yobu ibice 7. Turacari kuri 7. Nayimvuze ngo twongere tuganire abo twaganiriye ejo. Twongere tuganire kandi gutyo. Imana ibamugisha. Nkuko mubizi ni ikintu twatangiye mwitangiriro rimwe, ubu nyine tugeze kuri 7. Ndashaka ko tuganira bizo abantu badukurikirana, ndagira murabizi. Imana ikomeze kuba umugisha. Ndabaramukije mwese, ndabasuhuje inshuti zanje, abantu bose aho muherereye muri Afrika, baje guhumuriza abantu bagize ibyago, bafite ibyago, baremerewe n'ibibazo byo mu isi. Murabizi iyi si ntago yoroshe, irimo ibibazo, harimo gupfusha, harimo intambara, harimo indwara, harimo kubura akazi, harimo kubura abana. Hari abantu bafite ibibazo mu by'ukuri biri muri iyi si. Turi muri iyi si tuzahura n'ibibazo, ariko muhumure, Yesu yanesheje isi. Muhumure, Imana idakiranirwa. Imana izi kureba, ikareba ahantu, ikabona. Muri ibyo yaravuze ngo ni ureba mu nda y'ingumba. Aho ngaho nje sinza mvuga ingumba y'abana, ahubwo mvuga ni ureba mu nda, ni ureba ahantu hatari ikintu, harimo ubusa, ikabona ishanga rikomeye, cyangwa se ikabona ibintu byinshi. Ni ureba ahantu hatari akazi, ikabona akazi, ikabona company mvuze si company hano, izi company ko ndavuga ibintu nyine, ibintu company mbese ko ndavuga nimba ubona umuntu adafite akazi, ko ndabona ibintu byinshi mbese sizgo nayo ama business. Yes, ukabona nimba umuntu yarabuze inzu, ko ndabona igihugu, ko ndabona ubwami, ko ndabona wagutse. Mu yandi magambo, mwumve ko turi hano kugira ngo tubabwire amagambo y'ihumure, tubabwire yuko Yesu akiza, Yesu ashoboye byose, Yesu ashoboye no Yes, n'iryo jambo ngo niwe mu nda y'ingumba n'abantu badafite abana. Ni Yesu utanga abana. Ubu ni Yesu, ntahandi n'ubwo ugira gute, aho ni honyine. Naho kandi wizere uyu mwanya muri iri jambo. Ndagusengeye mu izina rya Yesu Kristo. Wowe ufite ikibazo cy'abana, wowe ufite ikibazo cy'abana, Imana iguha abana. Hari n'abandi bagira abana bakababera ibigeragezo, bakabibazo, bakanywa ibimogi, bakaja mu biyobyabwenge, bakaja bakananirana, bakaba murabizi namwe ubandi bwantu hanze. Ukazuvuga ngo ariko uyu mwana ni ukuri zwari igihe umwana hari ubwo umubyeyi azavuga ngo uyu mwana kukina muzanye, uyu akavuga ngo kubera iki nahombesheje gutyo. Bibaho ko umuntu ashobora guhombesha, cyangwa se akavuga ngo ibi bintu bimeze gute. Ariko nawe Imana iraje kugirira neza. Nawe Imana ishobora kureba mu nda y'ingumba, ishobora kureba aho hantu hari ikibazo, ikahuzuza umwana agakizwa, umwana akamererwa neza. Izere mu izina rya Yesu Kristo. Hari n'abandi bafite ibibazo bitandukanye, tureke kwirirwa tuvuga ibintu byinshi, ariko Imana ibaha umugisha. Kwari kubasuhuza, ubundi dukomeze bukeya muri rya jambo. Imana ibaha umugisha. Twari twasomye amakuru ya Nowa yinjira mu bukuge, umwuzure urimbura abantu. Uko mubizi twari twavuze kundu Nowa reka kamaze nsome tugende tugendera tuvuga ndetse tugendeye ku ijambo ry'Imana. Hano habaye izuba ryinshi, ndagira ngo murayibona. Habaye izuba kandi tundi muri state ya Maine niho hambere hazakonje, ariko ubu nyine harashushe. Ndagira ngo turaje kwegera muri Arizona kwa Frank ni utuye ahantu haba izuba ku isi. Izuba rizari gukoraho ukaryumva. None natwe ko ndumva izuba ryaje, mubona nkomeje kugira gutya, mwumve ko timumbyiteho. Twari twarasomye, twari tugeze kuri kangahe?
kuri 5 Nowa akora byose nkuko Uwiteka yabimutegetse. 6 aravuga ngo ubwo umwuzure w'amazi wabaga ku isi Nowa yari yamaze imyaka 600 avutse. Urumva ubwo umwuzure w'amazi wabaga ku isi Nowa yari amaze imyaka 600 avutse. Umwuzure ujya waje kuza. Muzi mwumva aya makuru inshuti zanje, aya niyo makuru meza kurusha uko ugenda, kandi ni umuntu wa mbere ukunda Cristiano Ronaldo. Nshaka kumenya amakuru akantu kose yakoze, iyo yasitaye nza mbimenya, iyo yazutse nabi ndazamenya cha Cristiano. Ariko kubera iki ngomba kumenya amakuru ya Cristiano kurusha uko ntazi amakuru ya Nowa, ntazi Petero uko byagenze? No, Petero yagize guki, Petero yagize guki. Uko hari umuntu hano utazi ko Petero ari we muntu wa mbere wagendaga nka Yesu, no kuvuga yaravuga ukazumva Yesu. Ariko bana yaje ayo ni amakuru umuntu agenda amenya kuruta yandi makuru ya hano mwisi. Dukomeze. Ayo ni amakuru gamumenye. Nowa, uyu Nowa wari amaze imyaka 600, umwuzure wabaye Nowa amaze imyaka 600 avutse. Nowa yinjira muri iyo nkuge n'abana be n'umugore we n'abakazana be ngo aticwa n'amazi y'umwuzure. Imana yari yaramubwiye ngo hazugwa imvura wubake. Ayo makuru twarayasoma, twarababwiye. Nowa atangira kubaka, yubaka bahe bamuseka. Kera nantangiye gusobanura, ariko no kugenda mvuga bukebu. Yubaka bahe bamuseka. Ariko bumwe akanga, akabwira nyabona bakanga. Murabizi hano hanze, murabizi baya bakubwiriza, urabizi baya bakubwira ngo reka iki, nyabona zureki, nyabona icukintu siki, nyabona reka iki kintu. Ukanga. Nawe niko byari bimeze. Nowa arabara akazayubaka bamuseka. Iyo uri kubaka bazaguseka. Taraje kure, ndashaka mbibutsa yuko inkugi tuza ari agakiza. Inkugi niyo nshaka kwibandaho, nshaka tuzoganiraho. Inkugi ni agakiza. Bana asifiwe. Ndaza kuhagaruka, kandi iminota niza kurangira ndahagize tuzakora igice cya 3 twongere tuhavugeho uko nukuri. Iki cyanditswe kuri Nowa nukuri. Nowa tuzomuvugaho ndagira ngo igihe kinini. Muze mukurikirana zino part 1, part 2, part 3 kugenda igihe cyose tuzozirangiza. Ariko tuvuge Nowa hano ukurikije ubuzima bwa Nowa, caga yinjiye mu nkugi agasohoka. Ubuzima bwa Nowa n'ubumenyi nukuri nurangiza ikintu cyumvishe neza kikaja mu mutima wawe, nudahinduka Imana izongaye nawe ungaye ugende. Ntakunda azaba nakubwize ugende, ntakunda azaba nakubwiye upfe gutegera gusa, upfe kumutega amatwi. Noneho gasasi Nowa bakaza bamuseka ayubaka. Iyo uri kubaka, igihe cyose uri kubaka, iyo yabaga ari kubaka babaga bari kumuseka. Ariko rimwe bakavuga ngo ariko nyamara uko wabona nyamara ibintu Nowa ari kutubwira ko si ukuri. Nyamara ibintu kandi nuko hano hanze abantu bazamenya. Iyo wabona umuntu ayubaka agakiza, agenda akiranuka, agenda yitoza gukiranuka barabyitoza. Ni intambwe uzutera intambwe, ugatera indi, ukavuga ngo tik ukavuga ngo ndubatse. Ni tafari kurindi nagakiza kubakika. Ntiyakababeshe ngo nuko ngo birarangiye, ngo winjemo ngo birarangiye. Oya, tago birangiye. Hari icyo uzukora. Nowa nzanibuka Nowa amaze kwinjira mu nkuge, abonye imvura ihise, hari ikintu ngo yeguheho ngo arebe. Bese hari ibintu yageze akora, yaza yinjiza ibintu akinjiza. Ariko ibintu byose Imana ndago yabikoze. Hari Imana yazimufashamo, ariko nawe tiyarahagaze. Nubwo yubatse ikuge, yarubatse, yarakoze ibintu byinshi muri yankuge
ntiyaretse ngo Imana gusa ngo ibikore gute se. Hari ibyo ugomba gukora mu kubaka inkuge. Bwana asifiwe. dukomeze tutatinda ko ndabona kera iminota yanjanye njewe zankenera ngo mbwirize nk'isaha, ariko kandi kavuga ngo isaha nanone bibaye nyinshi kandi hano imyanya hano narabwiye nayo nimike kukeruko mfite gahunda ngiye kwirukangamo. None reka mbabwire aya magambo make y'ubundi ngende. Nowa yinjira muri iyo nkuge n'abana be n'umugore we n'abakazana be ngo aticwa n'amazi y'umuzira, mu matungo no mu nyamaswa zitazira no mu zizira no mu nyoni n'ibisiga no mu bikururuka hasi byose, bibiri birinjira bisanga Nowa mu nkuge, ikigabo n'ikigore uko Imana yamutegetse. Maze iyo minsi 7 ushize amazi y'umwuzure asandara mu isi, ibintu biracika. Nowa hari ndibaza ngo arabaza Nowa yewe arabaza, baramuseka. Nowa arabaza inkuga arayikubita arayuzuza maze yinjiza abana n'umugore. Nowa yagiraga umutima mwiza. Nowa ari mu bantu Imana yishimiraga cyane. Yari ameze Imana yageze imugiranya nk'abasamweri n'abayobu bari abagabo b'intwari, kuko nawe yari umuntu w'intwari, yari umugabo w'intwari. Ayo makuru natwe yavugaho ari gice nasomye, ndashaka ko tuzagisomaho cyane tukababwira amakuru ya Nowa neza. Ubu nyine ndagira ngo nguko mubizi nzange nansoma ubundi sinzashaka gusobanura cyane, ariko ndashaka kuzuza noneho tegura inyigisho nkazandika tukaza tukababwira amakuru ya Nowa yimbitse. Ubu mbaye mbasomera niyo mpamvu ndashaka kugira muri byinshi kubera iminota. Dukomeze ku 8 ku 11, ubwo ni 7 ku 11 mu mwaka wa 600 w'ubukuru bwa Nowa, mu kwezi kwa 2 ku munsi wako wa 17, amasoko y'ikuzimu yose arazibuka, imigomero yo mu ijuru yose iragomororwa. Aho ngaho mwumve kuntu byari bikomeye. Ico gihe haje imvura iteye ubwoba, imivi iratemba, ku buryo isi yose yazamutse, ku buryo amazu yose yazamutse arasenyuka, hasigara wamwuzure ukazurereba. Reka twumve hano ngo tuyisome. Imvura imara iminsi 40 igwa mu isi ku manywa na nijoro. Kuri uwo munsi Nowa yinjira muri ya nkuge na Shemu na Hamu na Yafeti, abana be n'umugore we n'abakazana be uko ari 3, binjiramo n'inyamaswa zose nk'uko amoko yazo ari, n'ibikururuka hasi byose nk'uko amoko yabyo ari, n'ibisiga byose nk'uko amoko yabyo ari, n'inyoni zose n'ibifite amababa byose birinjira bisanga Nowa mu nkuge, bibiri mu bifite umubiri byose birimo umwuka w'ubugingo. Ibyinjiye byari ikigabo n'ikigore byo mu bifite umubiri byose, uko Imana yamutegetse. Uwiteka amukingiraniramo. Murumva Uwiteka agira gute? Amukingiraniramo. Imana niyo yakinze, Imana ikinga waruki. Reka tuse nk'abavuga okay, cyangwa reka ndangize iki gice cya 7 n'ubundi ko ndabona mfite iminota mike. Umwuzure umara iminsi umara mu isi iminsi 40, amazi aragwira aterura ya nkuge. Mwumve, ishirwa hejuru y'isi, amazi arakwira cyane, arushaho kugwira cyane mu isi ya nkuge ireremba ku mazi. Amazi arushaho kugwira cyane mu isi, imisozi miremire yose yo munsi y'ijuru byose irarengerwa. Amazi agera mu kirere hejuru nka mikono 15, imisozi irarengerwa, ibifite umubiri byose bigenza isi birapfa, uhereye ku nyoni n'ibisiga n'amatungo n'inyamaswa
n'ibikururuka hasi byose n'abantu bose, ibifite umwuka w'ubugingo mu mazuru byose, ibiri ku butaka byose birapfa, ibifite ubugingo byose biri ku butaka birarimbuka, uhereye ku bantu n'amatungo n'ibikururuka n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere bitsembwa ku isi. Nowa wenyine arokokana n'ibyo yari kumwe nabyo muri ya nkuge. Amazi amara iminsi 150 agikwiriye cyane mu isi. Icyo nicyo cy'akarindwi kirarangiye. Mu by'ukuri sinshaka kuvuga amagambo menshi, gusa iyo umuntu avuga gutya aya magambo timukazi muyafata nk'uko mpaye mvuga, uko hari umuntu avuga ngo ukose Bibiliya ijambo ry'Imana ririhagije kugira ngo mvuge ibintu Nowa yakoze. Usome ijambo uzi ukuri, ndagira ngo wibuke neza ibintu n'inyigisho ndi kubabwira, nisoma Bibiliya ko murumva. Iyo uri gusoma ijambo ugasoma ngo Nowa yubatse inkuge, urasoma umwuka wera akagusobanurira. Bwana sifi, nanjye ubundi kuvuga gutya, hari umwuka wera aragusobanurira, niwe ugenda uvuga, niwe ugenda ugishurira ibyo mvuze. Bwana sifi, niyo mvuga ngo umwuka wera, niyo mvuga ngo Imana iraza irakinga, imukingiraniramo, ikingirana Nowa n'ibintu byose byinjiye muri iriya nkuge, urahita wumva ikindi kintu, Bwana sifi. Murabona ko n'umushishakari birangiye, ariko amakuru ye nibwo gabakinjira, turavuga amakuru neza. So nangize barabure gatoya kuri akantu, kandi mumenye ayo makuru, ariko muze musenga Imana, musome ijambo, ugisoma wumve umwuka wera. Iyo usenze ugasoma ijambo wumva umwuka wera ari kuza gusobanurira muri rya jambo wasoma. So abantu ijambo navuga mu bukeya twakunguka, cyangwa se twa ijambo rya wakunguka muri kicyanditswe, navuga ko Yobu, Nowa yumviye Imana. Ibi byose yabikoraga mu by'ukuri bigoranye. Hano hanze murabizi tuba dukora ibintu bigoranye, tuba dukora ubuzima bugoranye, twaje mu gakiza bikagorana kurushaho. N'ukuri hano hanze kukizwa ntibyoroshe, abantu bazabababesha ngo biroroshe. Bisaba kwambara umukandara ugakomeza ugafunga inguni. Cyakoza muri Kristo Yesu, iyo umaze kwinjiramo neza ugafunga, ntakiza kigukoraho, kiraza. Niyo mpamvu mbaye mvuga ngo ntago biba byoroshe. Yes, ntago biba byoroshe kwirinda. Ese muragira ngo kuja mu kabari hariya mu maboate, muza maboate hariya no muri Amerika, muzi kugira muragira ngo kutajamo biroroshe gute se? Hano hari ubuzima hano hanze buryoshe, ariko tutaza tujamo kuko tuzi inyuma yabyo hameze gute. Uzi bari abantu bari guseka Nowa, barakomeje ngo bararyoshe, ngo barya ubuzima, ngo mbese sizi ijambo bakoresheje, ngo baravuze ngo ntibakomeza kwishinga Nowa kontayo, bamwe bazavuga ngo ariko ibintu Nowa ari gukora umuz ukuri ibi ariko tubwira ngo nyamara ngo wabona ari bamwe bakavuga ngo yango mumureke wana ngari marashaka ngo mumureke akora ibyo ngibyo, ngo icyo nzi cyo ngimvura ngizahita ngizagwa ariko izahita. Ntibazi ko yari imvura iteye ubwoba. Hari amagambo menshi bari kuvuga hano hanze kuba uri kubaka bizahita, reka ibyo bintu bizoshira. Kura kise kuraja kuririmba se, kuraja muri korali se, biraniza abantu bafeke kuja muri korali, reka nashi kuraja muri overnight, kuraja gutarama nijoro, kuraja mu gatatu, kuraja he, reka tuje kureba umupira. Sivuze ko umupira ari mubi, ariko kureba mu gihe kitari cyo. Hari igihe cyo kureba umupira, hari igihe cyo kuja gusenga. Bikore byose mu gihe cyazo. Umenye hari ibintu by'imyidagaduro mu by'ukuri bitangiza umubiri kandi bitangiza n'ubugingo. Ukizo kuja muri siporo, nawe ubwawe ugiye muri siporo ni ibintu byiza nta kibazo, ariko nanone ugiye muri siporo ku cyumweru, uzi ko abantu bazaja muri siporo ni nk'ahantu muri Amerika, hari abantu bazaja mu tuzi, bakaja mu tuzi ku cyumweru,
ni amakosa, ni amakosa. Wowe uhawe inyumva uzi ukora ku cyumweru ukaza ugenda ugakora ubuno buzi busanzwe, ukaza ugenda ukora wirwa mu mabiro ugira gute, ari ku cyumweru abandi bari gusenga, ni amakosa. Icyo ndakivuze hano kuri channel, ndabivuze. Kuja gusenga ku cyumweru ni amakosa, kuja muri siporo ku cyumweru ni amakosa. Ushobora kuja muri siporo ku cyumweru kwa kundi ukaja muri siporo mu gitondo kare. Nanjye ibyo narabikoraga n'abandi benshi, kuja muri siporo. Ndagera no mu Rwanda kenshi tukunda kubikora umunsi waharuye siporo, tukirukanka tukagaruka tukaja gusenga mu gicuku, tukaja muri siporo, amasaha yo gusenga tukaba twagiye gusenga. Ico kintu ariko muzoza mu bikora, nuja mu kazi umenye ngo kazi ndikabangamiye amateraniro yawe, ako karakanyuzemo. Ariko Nowa abantu bamugwanyaga nabo ngabo baba bari guseka, ariko iwaraguma arabaza. Iyo uri gukora ibintu, iyo uri kubaka, baza baguseka, abantu bagukwena bavuga ngo ibi ni ibikurimo. Muzi ukuri nawe hari aho uzugera ugacika intege, hari aho uzugera ukavuga ngo ibi ni ibikindimo, kuko uraruha, ko nta buryohe, nta sukari, biba bibishe, nta hantu ugeraho ngo ubone ngo birakuryohe, ntaho biba bibishe. Nshuti zanjye, biba bibishe, ariko ugakomeza biza biryoha nyuma. Haleluya, biza biryoha nyuma, bifite ahantu. Iyo ukomeje winjiye neza muri Kristo Yesu, iri kwinjira mu gakiza, ari igihe bigora. Muzi Yesu Kristo aje kuducungura, muzi ukuntu byari bigoye, muzi ukuntu byamugoye no kwiyanga ducungure, arababazwa, arakubitwa, aragira gute, ariko ku munota wa nyuma birarangiye, zose birarangiye, abararuhutse. Why? Ni ukwera ko yaramaze kubabazwa, arakubitwa. Ico gihe nta kintu umuntu azabonera for free. Kubera ko abantu mushaka ko ikintu cyose mukigeraho for free, kubera ko abantu mushaka ko tuzoja mu ijuru for free. Uraje uricaye, mukizwe, mumenye gukorera, mumenye kubaka inkuge, umenye ngo ugomba gukubaka ugashira, umwizego, ukaba nkaba Yobu, ukaba nkaba Daniel, ukaba nkaba Nowa, ukaba umuntu wo kwizera, ukaba umwizerwa. Haleluya, ukaba umwizerwa. Ureke kumaramara hano hanze. Nukizwa biraryoshe iyo wamaze kwinjiramo, ariko iyo uri kubaka, yes, birakugora. Yes, uragorwa, ukumva bakaguseka abantu hano hanze, bakaza bakavuga, cyangwa nibatanavuze wubaka nawe ubwawe ubona ndiyirije kweli, inzara ikagukubita, kandi we muzi ukuri wiyirije ubwiza gute. Ni kwiriza kugira ngo nze menye uburyo ndwana n'abadayimoni, ko ndarwana n'abadayimoni. Iki kintu kugira ngo ngisenye abadayimoni, ko mbirukane mu mwana wanje, birasaba ko niyiriza. Wafata saa sita zageze, inzara ikakurya. Abo ni abantu bari kuguseka, abadayimoni bari guseka yuko wirije. Ntibashaka ko wiriza, wariturya nurya. Ni ngo kuvuga ngo Nowa baramusetse, aramanutse ku rwego yari yuriye, ahise amanuka. Ni amakosa. Komeza wubake. Nowa baramusekaga, ariko ntabumve, akagira gutya, yari yambaye kuteri. Uzambaye kuteri uri kumva abantu bari kuvuga, wowe komeza ukore. Reka ndikuvuga amagambo menshi twarondoye, ariko ni byiza abantu mumenye ico kintu. Turagenda n'akandi kantu tukavura buke, tuzongera tugisoma, tuzokora akandi gace ka nyuma kuri Nowa. Ariko ndagira ngo abantu maramaze mukizwe, mumenye kumenya yuko kubaka biragoye. Atari no kubaka ibyo ngibyo, no kubaka ubwabyo biragoye. Ko ndarinda nja kubaka nibizi ko bigoye, no kubaka ubwabyo biragoye. Uza wubaka bikomeye. None yibaze Nowa yubatse imvura
imvura Imana ikumubwira ngo hazagwa imvura, gira vuba vuba. Amaze kubaka hakubise imirabo zigakubita bya. So numara kubaka, iyo umaze kubaka uzutangira kumva uburyohe, uzutangira kureba wow, niwe muntu wa mbere uzishimira yuko wakijijwe. Ako kantu gafate neza, umunsi uzakizwa neza ni wowe muntu wa mbere uzishimira ko wakishijwe. Imana ibahe umugisha.